Мына туугандар быйыл 10 жылдыктар торпок таратып атат. 8 торпок азыр ээлери ар ким өзүнө тийген торпокторду алып кетип атышат. Мына Атек байкенин баласы Аскар бир торпокту алып кетти. Самат ар ким өзүнө жетелет. Kanat 0663. Kim aldı onu? Onu aytып отыр. Карабайсың. Kaça? 0663. Kilo kabul. Yedik. Yedik. Ayanıç. Айылда аяныч байкеге тийиптир бул торпок. Бул Мырза байкеге тийген торпок. Бул мына Баку байкеге тийген торпок. Мына Жони байке торпогу. Өмүрбек атанын торпогу. Azamat bu noktan lazım. Бул жак Нурлан байкенин торпогу. Бұл аз olsun. Gel meyle buyruqtu mal alsın. Kereğinlerge jaratып, mal саңар мал кылып бuyursa. Нурлан байке өтө бериңиз. Nurlan bayke gel. Gelin, bayke kol berip koysun. Buyruqtu olsun. Bugündeki. Hoppa, sen tarttın özün. Sen avaylısın, geçtiktin. Buyruqtu olsun, gel 5'ti. Dayıp yak. Жетелеп өтө бериңиз Баку байке мындай. Gel de Miko bayke. Buyruqtu olsun. Meyle. Жони байке токо. Bayke buyruqtu olsun. Men torpağım iskeçmiş. Özüm böyle. Все, давай, жақсы барыңдар. Мына Кудай буйрса, Аскат байкенин шифрында чүрүп атабыз. Мынакей. Баш аягы 116 шифр алып келген. Быйылкы 10 жылдыктарына Аскат байкенин шифрын түшүрүп беришти. Рахмат жигиттерге.